maya pagat manapon ko. Kapasalamatan at kayaduanan ding makatuki at ding karelang pamilya. George, Flora, and Dave Tambalo, Michael and Nancy Tambalo, Sichil and Shakira Tambalo, Ariel, Aaron, and Paula Sanchez, Arnold, Ibet, and John Sales, Dolor, Heidi, and Lutgarda Sanchez, Elida and Iris Sales, Betan and Dax Sales, Krypton and Edna Sales, June, Wilma, and Nasser Ray Sanchez, Louie, Joyce, and Kian Bancolita, Christopher and Hazel Bansil, Pete, Seni, and Crizen Manlugon, Shai James, Madonna, and Lucas Manlugon, Lester and Janice Manlugon, Daniel and Corinne de la Peña, Hailey, Ethan, and Estela de la Peña, Rodolfo Cuenco, Cuenco Borlongan Family, Reynan and Aileen David, Selgo Sioco, Peter and Aurora Turla, Ben and Glo Turla, Frederick and Jen Castro, Isa Suarez, Francisco Domingo Jr., Froilan Domingo, Lourdes Ocampo, Ray and Remy Between, JJ and Charmaine Between, Almario Sikat Family, Jose and Juliet Rivera, Joel and Ann Inco, Josie, Jack and Jimmy Inco, Nicholas and Amy Sikat, Francisco Domingo Jr., Christina, Kenneth, Christiane, Rosel, Matt, Sydney, Eric, Freddy, Frances, Aurora, Domingo, Yuan, Mary, Mary Jane, Zach, Fritz, Ross, Tina, Donna, Migo, Mia, Froilan, Ivy, Gabi, Cassie, Calvin, Jeremiah, Jem, Daisy, Claire, Jose Ocampo, Lito Melda Jr. and Jonah, Millet and Darwin, Regalada Family, Adolfo Garcia, Lazaro Santiago, Mel De Dios, Benedict and Arlene Tua, Adiel Bien and Aliyah Braille Tua, Alvin David, Kerwin and Ana Marie Ducos, Anaya Claire Ducos, Adriano and Cristina David, Il and Malu de los Santos sister, Luis Manuel and Glenn Marie Ledesma, Kevin and Luis de los Santos, Corazon and Suzette Fernando, Corazon and Vincent, Jack Morales, Shane Torres, Kenneth and Kirby Mendoza. Paraking makapasubaling kayaduanan di Ronnie and Lani Wanta, Lordino and Irene Cuenco, John Alfred Kayanan, April and Alfredo Kayanan Jr., Manuel and Arnold Kayanan, Ruth and Leo, Tay and Jay, Apolonia, Roas, David family, Minerva Bisda, Concepcion, Charmaine and Carissa Marie Bisda, Ronilo and Jennifer Bisda, Cecilia Cruz, Arcel and Shangri-La Gilas, Francilin Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, Junsen Fall and John Patrick Passion, Leo and Chris Sicharing, Irene Castro, Feliciano Castro Jr., Fred Castro, Roslyn May Between, Mac, Jenny and Sky Between, Erickson, Elizer and Edmond Ramos, Brian Datu, Adrian Malvar, Jonette Alvarez, Pauline Santos, Marlene and Jem Palo, Patrick, Janina and Miguel Rivera, Kyle and Justin Inco, Nel Arlene Ferdinuki, George and Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jerby and Ireland Claire Sikat, Franz Aldrin and Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Natividad, Angeline Garcia, Joseph
Mary Hazel and Ethan Valentino, Joseph Emilu and EJ De Giacomo, Mike, Melody, Gabriel, and Makaela Yung, Paul Wadman, Boyet, Roderick, and Rexen David, Jason and J.R. Chua, Pablo and Reynaldo Giao, Cons and Bless Apimuar, Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Lito and Marita Paule, Marvin Sharon, Ched Alfonso, Emmanuel Santiago, Eric and Jessel Santiago, Romano and Elsa Castro, Elvira and John Dumapit, Ramir and Claire Rembulat, Christian and Chrislyn Gosum, Joseph Santiago. Para po kay birthday ng Nathaniel Kayanan. Para king Malaguang Kapaldanandi, Ernesto and Julie Cordero, Marieta Sahagun, Emelita Lenon, Marcel Cuenco, Wilfredo Castro, Mark Angelo Campo, Marivic Dungo, Marcelino Lagman, Marites Ducut, Edna Rivera, Elfleda Manipor, Dexter Regala, Teodora Macaspac, Manuel Bustamante, Curing Enriquez, Anica Alvero, Lilia Caneco, Helen Bocolos, Emily Nunag, Biday Alfonso, Arsenia Hinco, Josie Hinco, Cristel Alvero, Rosa Ginto, Romeo and Nenita Cruz, Salud Calma, Froilan Domingo, Fernando Ramirez, Paul Christopher Pineda, Desmond Malik, George Cinco, Bonifacio Malig, Ernesto Mendoza, Tom Laksamana, Francis Kiambao, Minerva and Jomar Kiambao, Esther Parungaw, Marina Osorio, Wenceslao Cañonero, Florencio Lozano, Lota Salenga, Estrelita Soriano, Priscilla Aguilar, Kate Villa, Orit Ofstein, Jordana Mezzetti, Alfonso Nuki, Clarita Nuki, Santiago Tayag, Richie Rivera, Joseph Gozum, Henedina Bitwin, Beata Cañonero, Venedita Amante, Ines Torres, Joel Tubig, Ines Gozum, Cirilo Cuenco, Purificación Gozum, Sita David, Marta Sevilla, Joel Gonlao, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Jesus Endioli Tayag, Joseph Ferrer, Rosalia Mercado, Zenaida Tuazon, Orlando Gadula, Anet Lakindanum. Para king kapayapan din kaladwadi, Perlita, Fortunato, Virginia, Pablo, Bernabella, Wilfredo, Leandro, Luz, Maria Luz, Arthur, Marvin, Antonio, Romeo, Zenaida, Amado Jr., Marpos Guanzon, Father Jason Miranda, Bening, Pasing, Payang, Alice, Len, Ray, June, Raimundo, Maxima, Francisco Sr., Carlito, Rafi, Randy, Charlie, Fernando, Francisco Sr., Ignacio, Carlos, Feliciano Sr., Modesta, Erlinda, Ben, Raul, Rosalino, Renz, Pedro, Paula, Rico, Erlinda, Miguel, Maria, Juliana, Monseñor Damaso Hinco, Mariano Escolastica, Jesus Emerenciana, Pablo, Maria, Abel Jr. and Sr., Rosita, Noel, Filmer, Rita, Benedicto, Arsenio, Maria, Damasa, Cosme, Marcelina, Carmelita, Noel, Takeshi, Nestor, Zenaida, Hilarion, Cristina, Roberto, Angel, Amparo,
Felicidad Melanio Paulino Patricia Amo Jose Giao, Dr. Bienvenido Antonio Florentino Loretta Pedro Cecilia Julio Julia Medalla Hamilcar Rene Rosario Flora Melchor Leonila Constancia Froilan Quintin Sr., Quintin Jr., Valenciana Roberto, Belen, Cristeta, Emerenciana, Marcial, Trinidad, Bernardo, Fernando, Randy, Raquel, Conrado, Modesta, Feliciano, Erlinda, Carlos, Charlie, Eustaquio, Elena, Severino, Rebecca, Clemente, Sabina, Guillermo, Edilberto, Belen, Gregorio, Francisco, Mariano, Tito, Lourdes, Bernardo, Hayden, Leonila, Heidi, Arsenia, Magdalena, Emmanuel, Angelina, Celedonio, Gertrudes, Cesar, Rogelio, Oscar, Angelica Francesca, Precious Angel, Ruben, Ernesto, Eloy, Eduardo Sr., Simeon, Maria, Getulio, Esteban, Ponciano Enriquez, Leonor Gasa, Ernesto Alfonso, Damasa, Cosme, Noel, Carmelita, Marcelina, Takeshi, Nestor, Zenaida, Hilarion, Cristina, Roberto, Carolina, Edna, Policarpio, Maria, Moises, Maria, Jacinto Jr., Seferino, Estelita, Ramon, Remedios, Virgilio Jose, Dino, Angel Sr., Aster, Jessica, Joey, Andy, Miles, Violi, Melchor, Nenita, Haroline, Joel, Antonio, Rosario, Wenceslao, Joaquin Jr., Josepina, Abraham, Emilio, Alejandro, Benita, Regina, Chantel, at Faye Angelica, at ding maldang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na karetangala ng makaga nakakarelo.
King lagyo na ningib pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. King kapayapana ning Ginoo manatili kaya kayungan. At kekaan timurin. Kaluguran kong kapatad, dalitan tayo ing Ginoo. Puriyan tayo. Pasalamatan tayo ing Dios, kingala ng sawang pamananggap kaya katamuan at pamamatawad karing kaya katamong kasalanan. Tahimik tayo po saguling pasalamatan ng Diyos, king lugod na para kaya katamuan. Ginong Jesus, tatanggapan mo kengan at alang malalakwan keka, Ginoo pakalolo. Ginoo pakalolo. Heso Kristo, aintindihan mo la't patawaran din kaya kaming kasalanan, Kristo pakalolo. Kristo pakalolo. Ginong Jesus, ausan mo kaming anting kakaluguran mo, Ginoo pakalolo. Ginoo pakalolo. Ing Diyos sa mayupayang tuto, pakaluluwa na katamo,
at kimpangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala nakataas sana, king bie, alangang Amen. Abe-abe tayo pong inimpurian, yung Ginong Diyos. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, alang kapante ing lugod mo, ing anak mo, ing kakangamano, di natangyabo salmi, anting metong kaya kami, sarili ming laman at daya. Ipayabot mong parati yang matulang tanggapan at parati miyang pakiramdaman ing sasalita na. Itiadwan mi, king lagyo ng Jesus, aginomi. Amen. Umunang pamamasa. Umunang pamamasa. Pamamasa agpangking libro ng Ezekiel. Nga nakanako, anak ning tao, talakad ko, ating pumburing sabyan ko, tabang magsalita ing siwala, dinubya ka na ako ing espiritu ning Diyos, at tinikdo na ako, at dimdam ko, ing aliwa na pang sinabi ning siwala, nga na, anak ning tao, tutuburan da ko, karing memalen ning Israel, migrebel di lang laban ka na ako, at anggaman niya ni, magrebel di la pang anti-impa magrebel di do, ring makatwado. Masyas labuntok, at era ako gagalangan. Inya, tutuburan da ko, ban sabyan karelo, itang buri kong sabyan karelo, bilang binong Diyos. Pakiramdaman da ka man oli, deting magrebeldi, abaluro, ing meto nga propeto, at suyo, libutad do. Ingamano ning Diyos. Salamat, King Diyos.
yaing lawe ko, ing pakaluluna, yaing aklis ko, king ginumarat na, yaing lawe ko, ing pakaluluna, yaing aklis ko. Keko, yat na ko rening kakong mato. Keko, amanok nangan king trono ning banwa. Kalupa ning alipan amanalig king ginuno. Makanyan kaming keko, manalig. King ginumarat na, yaing lawe ko, ing pakaluluna, yaing aklis ko, king ginumarat na, yaing lawe ko, ing pakaluluna, yaing aklis ko. Kalupa ning alipan amanalig king ginuno, makanyan kaming manalig keko. O Ginoo, kay kaming Diyos, angga king lunusan mo kami. King ginumarat na, yaing lawe ko, ing pakaluluna, yaing aklis ko, king ginumarat na, yaing lawe ko, ing pakaluluna, yaing aklis ko. Malunos ka sa ake kami, O Ginoo, malunos ka sa ake kami. Tutunang dakal ing kalibakan akekeng tinggap, tutura na keng malambat lilibakan, ding taong dakal pibanjan, at umisan ding matas alu. King ginumarat na, yaing lawe ko, ing pakaluluna, yaing aklis ko, king ginumarat na, yaing lawe ko, ing pakaluluna, yaing aklis ko. King ginumarat na, yaing lawe ko, ing pakaluluna, yaing aklis ko, king ginumarat na, yaing lawe ko, ing pakaluluna, yaing aklis ko. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, Karintao, Korinto. Ban milisyaku, king kaparangalan kung tungkol, king makapagmulalang pepakit ning Diyos kanako. Mirinang kung metong asuksok, king katawan. Metong atubod at batbat ng satanas kanako. Ban eko maging palalo. May katatlong ulit, penalangin ko king Ginoo, king ilakone sana iti, dapot iti, ya ing kayang pekibat. Magkasya na ing grasya ko para keka, lalong mayakit ing kakong upaya, neng may naka. Inya, tutukong pagmaragul, ing kakong kainan, bana kong pasiknangan ning upaya ng Kristo. Inya, king uli ng Kristo, baling may nako, mipasakitan, malulupig at maliligalig. Huling potang kapilan kumay na, kanita na ako man,
masikan. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing espiritu ning Ginoo at suka na ako, pinili na ako, ban ipanaral ke ing mayap a balita, karing pakakalulo. Ing Ginoo manatiliya kaya kayungan. At keka antimorin, Pamamasa king mayap a balita agpang kang San Marco. ligaya keka o Ginoo. Minuliya i Jesus king sarili ng balen. Kaya ring kayang alagad. Karas king aldo ning Sabath, migmulayang tinuro king sinagoga. May nga pamulalala ring dakalataw may karandam kaya. At ngarang mibubulungan, no karinangan ibatian, makapagmulala ing daraptana. Ewari iti ing alwaging anak ng Maria at kapatid na ri Santiago, Jose, Judas at Simon at ding kapatid ng babay etalawari kayabe-yabe keti. At ela meniwala kaya. Anya nga ng Jesus karela, ing profeta, mirarangalya, king sarili, karing sablang tao, subali mo, karing kayang kabalen, karing kayang kamaganak, at karing kayang katubale. At may karapat na numan malaka rin, nunay mo anyang itumpak no ring gamat na, karing mapilan amasakit at kinayapla. Tutunang kebali sa isip, Jesus ing era pamaniwala kaya. Linibot ya Jesus, karing makapadurot abalen, bayang turo. Kapatading maya pabalita, ning kakatamo kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pa kat panapon po kaya kayungan. Kumusta ko po? Mayap mo naman. Ing ebanghelyo tamo po ngeni, iba't yakang San Marco, chapter 6, verses 1 to 6. Siguro po aranasan niyo na ining aranasan na ning Ginoo na kebalisa na isip. Ede tinggap ring mapilan ataw. Kaya aranasan tayo ta. Tanggian da katamo ring aliwa, da katatanggapan ring aliwa. Hausan de po keng English, rejection. Rejection or denial. Da katanggapan, la maniwala ke ka, la maminto ke ka, da ka man pakiramdaman. Aranasan ta na po ini. Halimbawa po tang mag-apply kang visa, US visa.
E ba't harapan na kaning consul, sabihan na, I am sorry, you are denied. At po taong tanggapan tayo itang denial ay ito, lulungkot ta mo, masisira ta plano, magugulo tabi. Aranasan tang na po ini. At mas importante ning kay, aranasan ta mo, i-deny da katamo, king lugod. Kaya da babe ing lugod na dapat biyat kaya katamo. Kaya da babe ing pansin na dapat bibiyada kaya katamo. Kaya da babe ing nanman pamakirandam kaya katamo, bali wala ta karera. Denial, rejection. E po aliwa ing gino kanini, minsan minuli aking sarili ng balen, e badeng mismong kabalen na. Nino yan, kilala tayan. Ni kita yung dinagulalang sa lawal yan, sipunan niya kindalan, ngayon na yung tuturuya mo na ning gagan, eta maniwala kaya. At kay balisa na ning gino ito, eta may niwala ring tao kaya. Okay. Dapat tamo pong tandanan, talagang sangkap ning biye, ingating maglingad kaya katamo, ating etanggap kaya katamo, ating makirandam kaya katamo, ating elugod kaya katamo. Abe po ini kembye. Tanggapan niyo ito. Hanggang yung ginong Jesus, aranasan natin. Pero tandaan niyo larin, deng atlong katutuan, pan kanita, eta makaing manamdaman. Pan kanita, eta makaing susukalub, o tang araranasan tamong payal yan da katamo ring aliwan tao, or eda katamo tatanggapan. At nanulareng atlong katutuan na dapat tandaan ng takimbi. Mumuna ini. Alang taong perfecto ketiking yato. Tandaan niyo po ito. Alang taong perfecto ketiking yato. Lalong-lalo na ing sarili mo. Alang perfecto. Mapalyaring masanting ko, matuling na ako man. Tama kanya? Mapalyaring magaling ko magsalita, na ako man biyasang makirandam. Mapalyaring maganak ako, pati na ako man sumpong. Tama kanyan? Eko po manakit taong perfecto keti kingyato. Eko po magnasa. Alang perfectong familia. Alang perfectong asawa. Alang perfectong anak. Ating masanting karela, at ating matsura. Ating mayap karela, at ating maro. Tanggapan niyo po ito. Pankanita po tang makaranas tong rejection, medyo aintindihan niyo. Okay? Minsan po chiko, wala ko tumwayang dalaga. O teka pa makyasawa nga ako kaya. Panayon kay Mr. Perfect. Ay nako nga ko nga chiko. Adwalang perfectong tao ketiking yato. Adwala mo. Ing minuna, mi pakune king krus. Ing kadwa, migpariya. So wala na kang panayan perfect at tao nga kaya. There is no perfect person atin mong malagu o masanting ataw. Ating legwa na ning metong ataw, papinitang kayabe, ing ating perfecto kaya. Amen? Naintindihan niya? Ha? Well, alam perfectong parokya. Kadwa po. Bisa ka o ali, ating tawong tanggap, ampong tanggap keka. Bisa ka uli, aminan mo ito, tanggapan mo ito. Ating tawong tanggap keka, kaganaka mo, kalugod mo ka. Patatin naman taong tanggap keka. Kasungit na. Tanggapan niyo po ito. At kung toro aintindihan niyo ito, magikaw mas payapa kimbi. Kayo na paniglon, po tang ating mag-deny kaya kayo,
Huwag ang ating tatanggap kaya kayo, naman. Turuanan niyo po ring anak kayo. Sabihanan niyo ring anak kayo. Sabihin niyo karela, mayan ingbiye. Turuyo po karela, mayan ingbiye. Kabang daragul sasakit, uling ating taong tanggap karela, at ating taong tanggap karela. Isata mo ulit, parating makanyan. Nga ako pinandin, alang perfectong parokya. Ikayo, maniwala ko ka na ako, kaya ako balo. Atin mo naman, magsisti ka na ako. Watang kay pupurian da ka, makairap, kagulot mo, nanulangan sabihan kaya ka. Well, makanya niya po yung biye. Ating tatanggap at ating tatanggap kaya ka. Okay po? Amen po. Hindi ko makibat. Okay. Katlong katutuan. Ini po. Basta't gawan tamo itang agyutang gawan. Okay mo nung ating tanggap kaya ka. Okay mo nung ating mag-deny kaya ka. Paborin mo la. Decision data. Sarili data. Basta ika, gawan mo itang dapat mong gawan. Gawan mo itang pwede mong gawan. Nung ating tanggap kaya ka, salamat. Nung ating tanggap kaya ka, well, sorry na lang mo, malakwan la. Kaya ko po itong prinsipyong tutukyan ko. Maniwala kong, ayoko nga tanggapan. Maniwala kong, ayoko nga maniwala ka na ako. Pero gawan ko itang dapat kong gawan. Gawan ko itang agyo kong gawan. Kanya nanutangan agagawa kitikim parokya. Bistat man, ating sigurong kokontra kaya kata. Pobre nyo retang kokontra. Malakwan la. Detang lulugod kaya ka, well, salamat. Salamat po, kaluguran nyo ko. Detang lulugod kaya ka, well, sorry la, malas la. Nakakaluguran. Pero ika dapat, sulong mo, ingbiye. Ngarapin po kayang English, life goes on. Pobre mo retang sasabi kaya ka. Pobre mo retang, lo niya po yung gawanan ng Ginoo, kanyang elemeni wala kaya, ang gawanan ng Ginoo, migmukmuk ya, migsabi-sabi ya, kinyak ya, ali. Well, ako maniwala ka na ako, sige, munta ko keng sumangi da baryo, karinya menaral, karinya menulo. Retang ating maniwala kayo, swelo da. Retang may niwala kayo, wala. Kaya maniwala, walang may ulo karela. Siguro nga na ning Ginoo karela, Amen? Amen. Okay. Tauli pong kwento. May ligtaking tugak Kapilan kay pa kinuwento itang tugak. Itang aduang tugak na mangye. Okay. Ating pong kwentong tugak na naman. Ating aduang tugak may kaluguran. Minsan lulundagla. Oneng badalun, dumeda balo. Linundagla keng malala mabalun. Malala mabalun. Anyang miras na ka rin. Bisa lang lumwal. Lundagla. Lamabot. Lundagla. Mibalik la keng lalam. Ang ganyang apan sindore ning aliwang tugak. Dening aliwang tugak. Mintala ketang lele talaga. Linaway do ring adwa at ngararening aliwang tugak. Matay na ko kanyan. Kena kayo mo. Ena ko mitakas ken. Ena ko milundag. Bye-bye. Makalulus lang nga rin. Kitang metong tugak. Anyang dimdam na ito. Talagang miglumong ya, melungkot ya, at enelinundag. Penaya na namong mateya ka rin. Pero itang metong tugak, anyang damdamano na rin yung mialiwang tugak guhulisakan de, lalo lang penikwanang lundag. Bibalik ya rin. Lundag yung pasibay, bibalik ya. Kakadsyon de rin nga luwa, muagyo, kaya nakamate, makalunus ka, kaya nakamu, kaya nakamate, nakaken, alam kayo. Pero kabandaram naman, lalo lang sisikaling lundag na. Kanyang alaneng talagang na agyo, gewana, minurong ya. Mengisnawi ang malalam, kinanuay ang angin, kingatsana. At kaibat, king masikan a puwersa, biglayang linundag, at milipat ya
keng balon. Kaahon niya keng balon. Hanggang gulisakan dere ni ngaluang tugak. Alam saan na pwede. Anyang milundag ya keng balon. Pagpagan ng sarili na sa kaya linakad. Ba't tegal dering aliwang tugak? Nanggewa mo, arama. Makibat. Ngini pala, ing tugak kay ni pingiya. No, daramdaman detang kukuli sa kaya, pala na encourage de. Anyami kasi kanyang lub, kinanwa yung persa, dinundag yung masikan, at nekaahon niya keng balon. Hanggang gana-gana kontra kaya kayo, pagpagan nyo lamo sa kakasumulong keng piye. Amen? Amen. Manalangin tamo pong iniking Ginoo, na tamong maus kaya. Ginoo, bustan mong pakimutana ke ning amano mo. Itangan po. Ginoo, bustan mong pakimutana ke ning amano mo. Baning kaya kang iglesia, manatili ang makiramdam karing propeta, busalmi, ang kapamilatanda, magsalita ang Espiritu Santo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, bustan mong pakimutana ke ning amano mo. Baning balayan ng Diyos, manatili ang makiramdam king amanong sa salita ng Jesus, karing kaya katang kapulungan, anting amanong may papasyag ngeni, para kimbalang metong kaya katamo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, busdan mong pakimutana ke ning amano mo. Banking katahimikan di nga lang siwala, ing balayan ng Diyos, damdamana ing siwala ng Ginoo, asasyo, para king ustisyo at pakalulu, manalangin taking Ginoo. Ginoo, busdan mong pakimutana ke ning amano mo. Baning nga mano ng Diyos, lingongoy at matanggap ka ring makaramdam kaniti. Potang intubod ng Diyos, ipasyag ne busal ding bansa, manalangin taking Ginoo. Ginoo, bustan mong pakimutana ke ning amano mo. Yabetala po karing panalangin tamo. Ding kapatid tamong mag-birthday, Eduardo Calma Jr., Maria Erica Garcia, Geraldine Lim, Romina Laksa, Rico Reyes, Lourdes Tayag, Jack Marty Libut, Ampoy Leonora Malyari. At para po karing kayadwananda, Ri Apolonia Rojas, Inathalia at Mary Jane Parico. Para king kapatid tamong masakit, i Jesus Tayag. At para po keng intensyonan itang kakatamong memasa, pamilya na pong Salome Gozum de los Santos Ningguam, para karelangan, para kaya katamuan pong makatipon ng eniketi, para karing sarilitang intensyon, tahimik talangining idawon king Diyos. O Diyos ay pami, turuanan mo kami na makananong tatanggap kimbalang metong at metong kaya kami, kalupan ng Kristong Ginome. Amen. Amen.
Manalangin kay kapatid, baning kay katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan sa ning Ginoo itindaon karing gamat mo, king kapuri at ikaligayan nin kayang lagyo, king kaya katamang ikasaplala at ni mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, ipaintulot mong iting daon king ikaligaya ning kayang lagyo, padalisaya na kami, at dala na keng ilapit kimbiye alanganga, king lagyo ng Jesus a Ginumi. Amen. King ginumanatili kaya kayungan. At kekan Isipan timuri, niya at luguran ng Diyos. isipan mi at kaluguran. Pasalamat aking Diyos sa ginutamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunay pinkarapat dapat at matulit ang pasalamatan da parati o iba kapamilatan ng Kristong Ginumi. Kapamilatan ning kayang krus at pamanyubling mebye, kinabos na kami king kasalanan at kamatayan. Inaus na kami king kakang ligaya, aginawa kaya kami anting lahing pinili at banal abalayan. Uli nita, kambeda rin sa blangkoro ding Angeles, daralit ming kaya kaligaya at ngamingan kakanta. O Diyos ay pami, tutukang banal at buriming paramdam keka, ingke kaming kapasalamatan. Darawon milakya ka dating tinapay ang pong alak, at adwan ming itubod me ing Espiritu Santo, bandeti malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Ban kanita adaon mi keka, ing piggalog mo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo na laring kayong kakaluguran, king karelang tauling hapunan, kinuwaning tinape. Pepasalamat ya keka, piraso ne, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Itiing kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat na ning hapunan, kinuha na yung kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyan yung kalis ka rin kayong disipulos nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kayot para ka rin sablang tao. Banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niya iti, anting kapigaganakan kanako.
Gaganakan tayo ngayon Ginoo, anya matulat ang ipasyag, ing misteryo ng kasalpantayanan. Iba, uling kaluguran mo kami, agkatan mo keng lumapit keng kekang tulang. Katmuan mo kami king tula ng Espiritu Santo, kabang tatanggapan mi ing katawan at daya ng kekang anak. Ginuala kang kakalinwan karing anak mo, adwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalangin mila, ding kaya kaming makatwa, at ding kaya kaming miyang ubiye. Ganakan mo ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristiyano, no karin lapaman, at ding sablang tao king mabilog ayato, lalong-lalo na ding masakit at ding pakakalulo. Maglapo kaming kapag mulalan, potang akakit ming gagaan mo para kaya kami, kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagum ng Espiritu Santo, upuri ang dakat parangalan, manggaman kingalangang Ngani po anting metong familia, abe-abe tamong may papanalangin king Diyos, karing nga manong tiro na kiyakatamo ning Ginoo. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupan king kakampakalolo. Parati kaming mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami kambining maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Huling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggamang kingalanganga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan, babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, no nelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kayong iglesia, at pamayapan may pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiya at magari, manggaman, kingalangang Amen. ing kapayapanan ng Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayongan, At kekan timurin. matula tayo pong ibigin ing kapayapan ng Kristo, king metong at metong. Kapayapan po kaya kayongan, peace be with you po.
Payapan po. Ini po yung ginotang Heso Kristo, ing kordero ning Dios, sa milalako king kasalanan na ningyatu, mapalad tamo itamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoo, ek matampan tanggap ke ka, dapat yag kasmay nga mano mo, kumayap na ako.
Mapilan mo pong kapabaluan, magumpisa na po keng Lunes ing dalo baryo ng Santiago. So bukas po Domingo alas 4 ninggat panapon, dakita niya Santiago kita kang king bale ng Brother Rolly Flores, alas 4:30, iuliya po keti Kimpisamban para mandato niya keti Kabengi. Itang Lunes, ing schedule po, alas 5 ninggat panapon, yatadya king Villa Santiago, ing imahe ng Santiago, kaya biya po ing kayang relic. Karas ka rin, may kaditak panalangin, kay bat alas 6 ning bengi, ing misa ng Santiago, Kimbaryo, Villa, Santiago. Kay bat aldoldo po, lilipat yung Santiago, ene muli keti, karimbaryo lipat-lipat ya. So, ing pamituki-tuki po, magumpisang Lunes, alas 6 ing misa, king Villa Santiago, kay bat Martis, July 6, king San Agustin, July 7, Miyerkules, San Juan Bautista, July 8, Huwebes, San Juan Nepo, July 9, Biyernes, San Nicolas, July 10, Sabado, San Miguel, July 11, Domingo, Santa Ines, July 12, Lunes, Gawad, Kalinga, July 13, Martes, Santa Ursula, July 14, Miyerkules, Sitio Virgen de los Remedios, July 15, idala niya mo po Santa Clara, kay bat muli ni Ketiking Pisamban. At July 16 po, Biyernes, magumpisa ing Siyamayaldong Novena para king patulunan i Santiago anting pamagsadya king daratang ng fiesta king July 25. So uli na po ning Dalo Barrio, ala pong misa Keti Pisamban. Deng misa, magumpisang Lunes, karen lang baryo, Noya, Mamasyal, i Santiago. Villa Santiago, San Agustin, Tukito po. Balang bengi ta, alas 6 ning bengi, ing misa, kareng baryong bibisita ng Santiago. Then mo pong mitagan misa keti, deng misang Sabadong bengi, 5:30 ninggat panapon, misang alas 6, alas 8, ampong 5:30 po ninggat panapon. Simpleng aldo, kareng gambaryo po ing misa. Nung bisa ko pong schedule, makimanyad na kayo mo po king opisina ating sobrang schedule ning programa ning fiesta ng Santiago. Okay? Kay ba't po ring novena, magumpisa pin July 16, balang alas 6 siya ning bengi. Alas 6 ning bengi. Bata pong mas dakal makapakyabe king kayang novena. Siya mayaldo po ita hanggang radong pari na magmisa karing novenario. Okay? Kay batita pong kafiestan, July 25, deng misa tamo po, alas 4 ning ganingaldo, i-Cardinal Santos siya magmisa, alas 6 ning abak, i-Bishop Dong, alas 6 ning abak, iapong Tony, poyamong Roger, alas 8, iapong Dong, alas 10, iapong Seto, alas 4, iapong Ambu, alas 6, ingke kayo pong talasoy iapong Raw, uling kay bataning misa nga ita, yatadya po ing relic ng Santiago, ketang santunga na keniking dating pipagbinyagan. So aliwa mo po Santiago yung mamisita karing baryo, kaya biya po ing kayang relic, bahagi ning butol ng Santiago, lilibot ya po karinggang baryo. Mandato niya buong bengi karela. Okay? So, nung bisa ko pong kopya kaniting schedule, manyad ko po king opisina. Kaya ba't po? Ingke katamong misa, ma-telecast ya po king Channel 2 Satlink, Channel 2 Fiberlink. Balang alas 8 ning abak, alas 12 ninggat panapon, at alas 4 ninggat panapon ning Domingo. Para po retang alang wifi kaya kayo, retang mamagasa mo keng TV, pwede ko pong makatukoy keng misa balang Domingo, Channel 2 Satlink, Channel 2 Fiberlink, alas 8 ning abak, alas 12, ampong alas 4 ninggat panapon. Kita pong misa tamo keti, yang mag-broadcast po king cable channel. So deta mo po, dakal pong salamat kaya kayungan. Talakad ta po para kintauling panalangin.
At para po karing sabla tamong intention, Bapong Maria, mit mo ka king grasya, king ginong Diyos sa tsukeka. Nuwan ka karing sablang babay, nuwan niya panamaning boning at siya mo'y Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Atin pa pong metong paganaka, akalinuan keng in-announce. Impa maglibing po keng Columbari tamo. Kaya po kay bat fiesta, mapagalta kanita. Pwede na pong mangutkot karing Columbari detang may kasali. Pwede nong ikanaring abu keng August 1, Sunday po ita. August 1, mika ditaktang panalangin ketiking pisamban kay bat sakano po ikutkot deng labida ring kaya kayong miyangubye. Kita mo po, salamat po. August 1 niya po, nepo. At simple tamong assignment ngayon parumingo, magsalita ko pong masanting at mayap king metong at metong. Speak words of encouragement king metong at metong. Tuna pa mo po ing sisti, tuna pa mo po ing pamaramdam king Facebook o nanuman kay. Alaman po mamasa kareta, pasukalan niya yung lobby. Okay? So, eko pa mo po mag-post negatibo king Facebook nung magsalita kong tutu at mayap at masanting king metong at metong. Amen? Amen. Amen. Ating ginumanatili kaya kayungan, At kekaan timuri. bendisyonan na kayo at antabayanan ng ginong Diyos sa ding kaya kong familia. Ingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamo mi daune, kayo king kapayapan at tula ning Ginoo. Salamat king king Diyos. Diyos. Maya pabengi po, dakal po salamat king kaya kong pamanagon, mimingat ko po potang muli kayo. Good evening po. Alam mo na, ito ating bisa.